Mi smo djeca sunca. Oni su topli, dobrodušni, vedri i veseli, komuniciraju sa svojom okolinom, vjerno kopiraju ponašanja svoje sredine, mogu biti kreativni, u fazi djetinjstva im je potrebna porodica, a zatim je potrebno osamostaliti ih za samostalan život. Cijeli život im je potrebna tuđa njega i pomoć. Naš drug Dule Aleksić redovno pohađa školovanje u javnoj ustanovi Centar Sunce. Kaže, raduje ga svaki dan u ovoj školi, a omiljeni je među svojim drugarima. Mi u školi isto radimo zadaću i pišemo i igramo se, čitamo, pišemo, imamo muzičko, pjevamo i volim da se zabavim sa djecom. Najviše volim da se družim sa djecom zato što djeca vole da budu srećni i što ću završiti školu u junu i meni je rođendan i tako. Nije nimalo lako odgajati dijete sa Downovim sindromom. Takvom djetetu treba posvećivati mnogo vremena i pažnje. Važno je biti strpljiv i imati razumna očekivanja. U Prijedoru javnu ustanovu Centar Sunce pohađa 13 učenika sa Downovim sindromom. U redovnoj nastavi sa svakim učenikom se radi individualno i drugačije, kaže Slađana Radaković, direktor ove javne ustanove. Pored klasične nastave koju vodi defektolog, djeca ulaze u senzornu sobu za senzornu integraciju, zatim idu na logopedske tretmane, s obzirom da ova djeca uglavnom imaju smetnje u govoru, zatim čas fizičkog i na kraju vrhunac radno osposobljavanje. U našoj ustanovi moram da se pohvalim gdje ćete vi imati priliku na kraju da to i vidite na terenu. U okviru radnog osposobljavanja imamo znači i mini kuhinju gdje djeca, znači ova djeca uče prije svega samoodržavanju, da budu samostalni, da sami sebi znaju skuhati, nešto napraviti i tako dalje. Tako da generalno oni izlaze osposobljeni i u tom dijelu, ne samo znači održavanje higijene, nego i neke osnovne stvari da sebi znaju napraviti kada ostanu sami. U Udruženju roditelja djece sa posebnim potrebama Neven provode razne aktivnosti za njihove članove sa Downovim sindromom. U dnevnom centru ovog udruženja se druže i izrađuju mnogobrojne stvari, kaže Vesna Berić, predsjednik ovog udruženja. Toj djeci je potrebno ljubav. Znači, samo ljubav i sve što nije materijalno. Za njih materijalno ništa ne predstavlja i ja mislim da su oni jedini pravi koji znaju da cijene ono što je u stvari najvrijednije u životu. Sve ostalo je prolazno, ali ljubav, pažnja i jedino mi kao roditelji smo vječiti roditelji male djece pod navodnicima, jer njima treba svakodnevno 24 sata, 7 dana u sedmici, 30 dana u mjeseci, 12 mjeseci u godini. Naša pažnja, 100% pažnja. Simbol današnjeg dana su šarene čarape, jer ih osobe sa Downovim sindromom ne mogu upariti. Nošenjem šarenih čarapa pokazuje se podrška borbi osoba sa Downovim sindromom, kako bi se što bolje integrisali u naše društvo. Pokažite podršku ne samo ovaj dan, nego svakog dana u godini.